Nginakwa ang ibkiw tang hakaway ka pavement tang kandet doon cakasyo. Tingin yawat ya kalat kanenti bed bangin ya pekut ya kani. Bat kadon kapot aban le kado ngin persyangkat bala banginum tu ya kejakpo jong inong syong surok inong syong padan. Kakong amprin ling do MLA na laj umkra hakajeng kendo bat kinong thok kubor kalabatay baki kam ban pen internet iki surok bat ki jakapaj ba halaj umkra kidang ya chakmat. Kalakan tu kinong dia mar dia mata ban numia tur than chakate ke jaka henrei ban let dia jing diru shiki weipat ki dong ke sor shilong. Kalong bakalai umkra kalakap niya mentang. Kindon ki jing penbet ki bala ban kata ya ki katu kat ni henrei day ban yai sha na kabenta ke jing bet jing biang ki babuan balang. Kinong penyat senong kin sa tau ki lat lenti syawai pat na kabenta kinong dia jing dia bat ki jaka yang tali. Ya ka district administration lambai DC ki ini sebentar terter. Maka ni kecing kentur jong kini kinong di madan hapo ka main road jong ni dadu nako police point jadu syapo fire brigade kan sawan lam ya kecing ma babu. Tengila cu ya kren ni kini re namar barbor ni ju perkat ita ka jakpo jong kudri ka jakpo jong kudri. Tingis ngau ba lesi nginum penwit Henry kumpul PUE katu kajing jam benen itu inong chong jong kanong tumai constituency ila bat lawan kajing ma krau ya itu ilong be tingi hak hi mentam ni keren ni kadu kam te benen step down step hi nalaya kadu ban nalaya dong men ya keren ban irang ba shlong jong kala ura pelun ba anju jerwa ngala phone bu ya EDC bat ngala request si DC ba insoba ban hotno ya bejil yalang ka bakriki asli baan abo ka kamera office jo DC namar kani ka jing kentur kan sanang wanlam susu kijing e kibabon bat ngisno bangin kwa bangin benduk jakpo yano subawat sumtu baklaya kani rei kan dala palat kade ngihapat perkadru ya ka kot ka kia la jo ngihapat perkadru ya ka kot kesubala jong ni hapukat ru ya kata kayat kayeng jong kinong snong jong kalai umkra sumpu bakla ngan wadi ka longping sumpu ya ka jingdu ayeng ladapi mana yang apan kamay ya lapo ring ko hok kayat rengkat pat jong ka jingpet lang ya ka im lang kasala bat nga kermen ha ka ni jing lang ka DC sala rai ya ka ko bahatam banle ya ka ni kalam pet bakani ngin pen kutno hai kindet bor amar kita kiplan kidang don hapreng jong kejing petre ngin persyangkat bala ban lumbe you know ringin wat yang galat kanenti ban relocate ban habang oong yang terkentin relocate nget bakan wan pat kejing pedi syaka wai pat kejaka ban yang lang ngila don hapreng kita kejing petre pat ngin le kata badon kapan le bang ikirmen ba iyeng syari borok kinyarap ini halak ikra yo no kasi ke bakap peluit kapake ngalai ikra ru yo shu kayau la ru lokin akapake area batakiwan sekini bensyo hangi kalapoy ko ba ni hapan raya ye kumbang ong yo pi kan betut ikat tu ni kan sopan di bubon pala madam na dito ay kabakraw kabakta ya kala yo kapot yung kilong ye mongsa nrewat yo wanlut sitang sala ikra ya peteng ni kiwi kidong isrong desi peteng satu menyerap gitu minum penkelumar than ni kidong snong jong kasnong kajing internet kajing pabri ulili ti kalong sisya ka basusi ban yo iba wat lang ya le e katuka police point internet katu mentang lai internet katu saya ke fire brigade kasih thut teng kamong tang bahabang hilang kentur palat banyaya yang rumla syu tingi hapun ben kata ban ni hapan sim ya garai ting ban pun susi ban mong iki katubat ni rei kasnong mga ka Emily dekat ka district authority ni siya bet ya ka ay ka hatam ban penbet ya ni